Jotono Saiman Baikena Tipra Mothani Khoroksa respective leader Paritosh Debbarma Botabuk BJP Ungi Thanga Bono Teyei Gobang Malukurok Wanalaijak Tangi Hinmale Bo Khoroksa leader Kaham Tipra Sarongni Bagui Samung Kaham Tangnai Tipra Sarongno guide riwi tongnai Khoroksa leader Bini samung kaham rongno nugui lukurok bono support khai tongmani chajagui tongmani bono teyei Tripura People Foundation ni director Dara Dinesh Debbarma bo haino tongui manjakliya belai khenang mani kok sawi khnarika norok kisa jora riwi khwnai naidi bo Tamo Saka Sano Tamo Sini Adapra Paritosh जे बीजेपी ओ थांग जॉइन खाई मानी बस हाउ पॉट मान लिया बा दाम मान लिया नि बागै बो डिसीजन माना खा जे बो कैसा मुजुंगु इ बिनि सामुं रक खाई मानो गो बो सामुं काम नो खाई का जे फ्रु जे तंगनो बो डेडिकेशन रोइनो सामुं खाई का डेडिकेशन रै सामुं खाई मानी या गोलो फानो बो दाम रजाक लिया बा जे पॉटो बो तंगमनि आबनि बति खाई रजा खा हैनि बो बुखा दुखो नागै बो चेंज खाई थांगा नि साउ एंड टेकेसा तमो साका बो ताबुक जे मो थावा जे बिसिङो लीडर्स तंगनै रक केव फानो परफेक्ट या बसकां सिमसि काहाम गै फुनुगै दङो किन्तु क्लुबो हंके बबागरने बं फालै चावो बजिस फनो माने ककनि कक फाइमानि तैंगा काम तुन्या बिनि मिनिंगो बा सबै फायो तब हंके आं सानाम जंगने के बसाव जे बो पॉट मालिया बा रिकॉग्निशन मालिया एन बताबक साव जे बीजेपी बो फिरोगे हावि मानि बा जागा कोनो पॉट ने बगे हाबिया कोनो कोने बगे हाबिया बट तब के दा आता Paritosh ang no koina mo jong naidi logically singoro this dipana sing one sona thanga ang ke অজাগানি নেগেটিভিটি ফাইমানো বা কবাংবা বড় রকমের উপর কোশ্চেন খাইমানো আর নেগেটিভ ফাইমানো পজিটিভ ফাইমানো নলে সাপোর্ট খাইনাবো কমান তংনাই নেনি উপর নেগেটিভ সানাবো কমান তংনাই বাট ইয়া ডিসিশন ইজ ইয়ার্স নং কাইসা একদম ইউ আর আ ভেরি গুড লিডার কাইসা রিকগনাইজড লিডার ন তংমাই নংবো কাইসা একদম ডেডিকেটেড লিডার ন নরক অনেক এক্সপেরিয়েন্স গনা পলিটিক্স অফ হিউমি অনেক কংমা হিউমি এক্সপেরিয়েন্স গনা তো ওকে ও কক নেতে চলি নং চুংমাইনে থাকা কে কংমা বড় সাউইমানো যে नंग आगे वो बीजेपी हो तंगमनि 2018 of बीजेपी हो तंगमनि यागल नंग बोबाग्रा वायरिंग जाखाने बोबाग्रा लगे फाइगा एंड ताबुक नंग बीजेपी बोबाग्रा लगे फाइयै नंग नु खा समय तो ए कबांगा बररक किसा मिसा सपोर्ट न खलाइ तंगमनि बोबाग्रा न बट प्रॉब्ली आबो नंग कैसा अपॉर्चुनिटी नुगै बोबाग्रा लगे फाइमानि अनफॉर्चुनेटली नि आ अपॉर्चुनिटी हो नंग यूटिलाइज खलाइमान लियाना बट नंग पब्लिक नि कबांगा गाइड कबांगा तो नंग ग्रैब खाएगा पब्लिक ने अटेंशन तो नंग कबांग में ग्रैब खाएगा एंड इन लोगी वो पब्लिक ने वो नंग कबांग में तीफेगा एंड नॉन को सपोर्ट खाएगा वो बांगो नॉन लोगी ने वो बांगो कॉम या एमन होने मानो जे नंग कैसा कॉक आने आने पॉइंट सच ना बुझे क्या ना दूसरी है बट आने पॉइंट आने ना लाइसेंस ने पिशिंग वन सुगे नहीं मनी कि नंग आगे वो बीजेपी हो तंगों के नंग बीजेपी हो तंगमन या गलो आसुमे तो नहीं बीजेपी हो कोनो असक पॉट कटर बुया दाम बकरी बताओ आरो बकरी नंग तिब्रा मत हो फाइव तो मोटा मोटी पॉट मान खा जनरल चेयरमैन रकमान खा रिकॉग्निशन बमान खा ते वो काम का सिनी जाका नंग बीजेपी हो तंगप्रो तो पब्लिक रकना ना सके सिनिया तिब्रा सर का सिनी सिनिया एमोनगे मानो जनी नि डील अप्रूव बीजेपी बाय जे बीजेपी रकनानो सावै मानो थानि ताबुक नंग तिब्रा मत जॉइन खाइग्राडी ताबुक बुबाग्रा न तिब्रा मत न बर रकबंग मा सपोर्ट खाइ तंगो नंग थांगै ऑडियंस ने अटेंशन ग्रैब खाइग्राडी ग्रैब खाइमान या गलो ग्रैब खाइ नंग जे फ्रुओ ऑडियंस कबांग मा सपोर्ट मानो अप्रूव नंग फाइ बीजेपी जॉइन फाइ गंगे नंग कैसे सिनि जाकनाय नंग टिकेट फाना मानाय बजिस मानो कैसे पॉट रजंनाय आमु कैसे मानो तामनिंगे नंग साइसं थांमन या गलो लगियो नंगनि लगियो 1000 जन न बतलाङै थां 1000 अब 920 but something माने ना अब 1000 अराउंड सिदि नङा अब नम्बर्स न सो 1000 वोटर्स नगे इजी नम्बर्स या अब जों जदि politically बा logically जों वाचनो थांगा हंके नों ओवरऑल फाइका तिब्रामथना जॉइन खाइफाइका to grab your vote bank I respect you I respected you a lot and tauba I will respect you for your work जे नों आसक सामं खलाइगा तिब्रा सरनि बागै नों खलाइगा बोबाग्रानि बागै नों खलाइगा नों तावबो साइ दङ जे नों बोबाग्राना हामजागो नों बोबाग्रानि गाइड नि फिलोसोफर बा जे नों बोबाग्राना कुनु दिनो हामि हानि मानिया I agree abo bo sum agree खलायो बट abo उनका कैसा sentimental words sentimental cock जे जगावो बाहाय के नों बड़ रकमते अटेंशन तो फाइना अब सिन चाइ तंगो आता नंग तिनी सफाई रनाने ट्राई खाइ तंगो साइमनो एंड दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप गोबां एकदम वेरी बिग स्टेप जे कटोरमा स्टेप्स नों नायखेगा जे
थांमोन यागोलो नों साइजों थाङै जइन खालायखांखले ओके पाब्लिक रगबा असले मुंसादा साना थांगा मबा नोंनि लगिबो 1000 जनानो लगित लाङै थांगा एस ए वोट बैंक ननो सपोर्ट खालायनि बागै सो ऑब्वियसली ताबो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन नों बासानि चांसेस दं बाचानानि तो नों फाइने न एंड मोर ओवर नों 1000 वोटर्स लाङ थांगा माने तो बीजेपी बो ननो एमडीसी नि बागैले बासारि सिनाय न MDC EM ni bagele edition ko pasar sinai no so nin thani already kaisa tiprasar ni vote bank phai bekha and support bo phai bekha nangni ni public rong nang bahai ke tam sawi nangni logit langi thanga tung saimia nang saw je nang o kelang kini o tongna mu sungdia ba sitrang thanga tini tipramotha nang tini tipramotha no curse khlairi rekha tipramotha no curse khlayo mode to nang boba karno curse khlaiman klai thanga ta kisa abo kokna no bujui nai di nang tipramotha no sai rekha je phainai basic কয়েক বছর তিপ্রামত হাইনে বাই থাংনাই বা তিপ্রামত তংলাক আমা হাই সিচুয়েশন তংখাঙ্গে তাউনে লিডার্স তংখাঙ্गे नै नों सावरि रिउ माने नों कर्स क्लाइरि रेखा तिप्रामत थानो बोले तो बुबाग्रानो नों कर्स क्लाइरि रेखा इनडाइरेक्टली आता आंनो क्लियरली के साना मुचमु इनडाइरेक्टली कर्स क्लाइमानि न अबन हमनो जे नों साइ रेखा तिप्रामत डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 2-3 years बा नेक्स्ट इलेक्शन बाय थानानि चांसेस खतम थंगो एंड नों पटमालिया नों जनरल चेयरमैन तंगमानि जागाने नों तिख्लाइ रहर जगा बा अंकरि फाइगा नों अंकरि फाइमानि यागलो नों अयनो साबनो खलायनि खलायगा नों काइसा रेस्पेक्टेड लीडर तंगमानि तिप्रामत थानि जत्तो बरंनो ननो रेस्पेक्ट रुइ जत्तो न लगिरि तंगमानि जोंगरो ननो ताबो खनिमानो ताबो तिप्रामत रो खनिमानो ननो जे नों तिप्रामत फाइ जॉइन खलायफाइगा CID ngani bagai ba information grab khani bagai ba tipramo thani strategy sikirani bagai nang to tabuk tipramo thaw tongai strategy sikiwi tipramo thani tamo drawback aborok to nang jotoni siki thanga nang jon saiman thango je tipramo thaw tamo drawback tong tamo benefit tong ba tamo strong point tong so nang o strong point to koyekta sinugi thanga and abona nang obviously nang jokhonte opposition thanga nang BJP o thanga ka to nang obviously tipramo thana nang sabanya nang saitok sinai no माने नों तिनी साइ दङ बुखौ बाय आं बुबाग्रानो रेसपेक्ट रुवा बुबाग्रानो आं हामजागौ होनै नों निनि गोबां मा भिडिअ दङ जे नों बुबाग्रानो सपोर्ट लाय काबुयो फुनुमानि दङ नों दारा आता नों आन्द्रस तुयै काहाम के नों सपोर्ट लाय फेमानि दङ निनि आन्द्रस बागान रं नों फुनुगै काहाम के फाइ फुनुमानि दङ नों तिनी बुबाग्रानो हामजागै आनारस बागान फ्लाइगा बा आनारस फुनुगै तिनी आनारस नि फल आनारस नि जे सिम्बल तिप्रामो थाव सपाइगा तिनी नों फाइमानि यागलो फानो ताबुक काहामगन चले खान फाइमानि यागलो नों गोबां मा खायगा नों सागा नों गेस बाइक रेलि खायगा हादुलि बुदुलि जतो थाङै बा नों पद रजाकलि आनो बट पद नों ताबो साइ दङ जे नों पद नि बागै बीजेपी ओ जॉइन खाया नै सुदो इंटरनल ल नों आसे हामजाकलि बा परबरनि रुल्स हामजाकलि बा कयजना लिडर नों हामजागाने बागै नों जॉइन खाया नै सब नों आता नों आसक्सि बुबाग्रानो हामजागो हमके नों बुबाग्रानो यागारि थानानि वानसो गला खामु नों वानसो कामु जे आं बिसिङो तङैनो बुबाग्रानि लगे तङैनो बाहायके ओ सिचुएसन रेक्टिफाई खालायमानाय आमोसे नों वानसो खामु किन्तु नों तिनि आमोनो फेल खालायरिखा आमोनो नि पॉइंट्स नेगेटिव मुं थाङा आता निनि ओ रेस्पेक्ट जे तंगमानि जत्तो मैक्सिमम बररंनि थानि जे रेस्पेक्ट तंगमानि आमो तो ऑब्वियसली डाउन नो फाइबेखा ताबो नों लिन लगे जे बरक लांनाय रंना तो नों लांगिन थांगा फेम लगित लांखा बताम सावित लांखा नों जदि आसक्सि साइमनो जे आसक्सि केलांकेनि चलि दङ बा बिसिङो हामिया चलि दङ हुंके नों बुबाग्रानो हामजागो हुंके नों अबनो रेक्टिफाई खालायनान बागै बिसिङो दङ ना नानि अंखरि थाङै नों कोनो रेक्टिफिकेशन खालायमानिया नों ताबो अंखरि थाङा माने नों बरनि एगेन्स्ट सिं थांसिनाय नों ताबो तिप्रामो थानि बरनि ड्रॉबैक साइमनो बरनि strong point साइमनो नोंगा strong point ना सुबायनानि चाइतोक्सिने because नों बत बिन opposition नों obviously थांसिनाय न बसकांगो अब no doubt जे नों आसक voter list कबांमन लांमन यागलो तो obviously BJP को तो न काइसले टिकेट रनाय list ADC नि बागै पनि टिकेट रनाय so आता please तेवेशा I request you आं नो आगिबो respect लायो तावबो respect लायो I still respect you as my elder brother as one of the icon kaisa political icon tongmani tongin tongbo tagbo but nang tibra sarong no kaham ko lama phuno iti tongmani but nang kaisa o step na mani it's a big step nang talangi thanga voter nang thanga sajong ban thanga ba koyjona phan talangi thanga ke no problem khamu but nang 1000 jona talangi thanga mane nang 1000 jona do khoro already negative direct ha je tibra motha tonga ni kuno thinang choliya nang asaksi tibra motha tibra sani baga asaksi nang wala nya musu asaksi nang basana musu hongke nang tebo samung khlai phunu nang kamu tebo khlai phunu ni tongmani nang simigi a jaga o je fail leaders ba je dam raja yangi tongana ba je pod ni declare jak ni tongana
nung simigi ata kabang matongo leader ko ekjon bo tongo nang agi sao je one man one post ne tau bo one man one post no kaise post ke bo 2-3 jon na to sung ke no romanu ya fan ri bo maya kaise post bai ga 2 jon na tanai ba so nang gangai kaise superiority nai mani okay unfortunately nung superiority malia nung leadership man liya ba nung kasak dam rja ga ne nung sak sama wan suka nung saimano je bo bagra bo busuk tension no tong bo biang nai kul pai nai nang asak se bo bagra na hamja go nang bo bagra ne logi wo tongai bisingo je hamyang tongmani nung nugui tongo hungke abono se nung rectify klanyan thangna nang mani rather nung thangai tini BJP wo thangai asak border ka ma thangai join klanyan nangla kamu ata hamjak mani kubui hamjak na tam nahi je jagao jespo nang thung kaham somoing thung hame somoing thung angna logiri tonglai hini se amono se na hamjak na nang tini bihik busai hamjak lai tonglai thini wo tini bihik ba busai kaisa crisis choli tongkha ba kun phanangi tongkha nang bona hain da khibir nai ba nang bona jodi khibiru mane nang bona hamjak liya nang bona bini crisis somoy nang bona logiri liya mane nang greedy ngi thanga nang hamjak liya obono no greediness ata greediness tam no hin je jagawa nang manamu chungi nang manliya haine baga nang bon yakari rkha je jagawa nang mane paina thangai nang pai manliya nang abona paya phai kha nang mane tong bana damung khani nang paya phai kha so bu greediness mane ang ni modern nang choleli ani se nang yakari thang tini nang bo bagra na sakse hamja go hungke nang tini all step nagla khamu ata chung joto na hamja go bo bagra no I'm not a politician okay I'm not a politician ang sida sao I'm not a politician or not officially supporting any politics I am with everybody I am with every tiprasa tini ang BJP ni MLA ba ba ko ekana leaders of ba contact on to kamano contact relationship mo sung to ang kem ni baga hame sanan thangya tang ni baga bang hame sa yata nang bone ni decision nang na kha ni choice nang khai thangka tabo hongke ni choice khai thangmani ya gulo nang je nok no yagar klang thangmani nang aboni beparo negative kok ta sasiri ni nang cholena ni nang age thangni no problem kebana no mana khlaya because nang step now we baika and already finalize bong se ready ngi paika tabuk nang please next just phonong thung je nang cholena ni choli thangni but bubagrani bumongoi nang te ta sapsiri ata je nang maharashtra hamjago nang bona yakri me nang already yakari kalang thanga abo to nang nijena saimano nang yakari kalang se nang tabo BJP no join khairi ka nang sao alliance khlaimani age IPFT INPT ro ne example ri nang saire kha nang borona se saje ge angi tongo je borok alliance khlai thang one nang bobagra o je age BJP ko alliance mani bo nang saje ge ang bo nang boycott laga bo nang saga ham bo nang buji kha nang asak se sai tong mani alliance mani saje ge nang tamni bagale borona thangi join khajan nang ka ba nang asak se best good supporter nang asak se ngha khrak ngha nang 5 bosor se ya ko 5 bosor bisinga se nang bye tata hani chongkhari thang pai kha tabuk next year election final se nang ongkhari thang mane na orno joto kisu joto na buji mano joto borona buji nai chirai je kisamisa political ni bagai bepara buji ne ra boro joto na saiman thanga je nang tini ongkhari thanga 1000 jana voters no to ye bole to nang next big step ba next position mana mu chungin thango nang jispon sai tong ni ang position mana ne bagai thangya but abo to nang sajak sira nya ta abo step bui bo to nugui tong borok je nugna ro to haino ereng sanan thangla to bongke nang sajung wan sono nang mani nini o je sentimental kok je nang sanan thamon nang saibo to nang kisamisa sentiment changi thangani bukha dukho nang khani chau bukha dukho nang phano jodi hamjong ma tong khangke o bukha dukho nang mani no tiklai manu obukha dukho nang mani no tui no chung logio tongi manu hase hamja go nang bage yakar nai nina ama babu no tini maya khlai ane na ama babu no yakari deriba chini ama babu chung maya khlai ga chung yakari derinai ba chung jispanong tong thung chini busa hamyang tong purpan chi chung ama babu song chin born busana khibi siriya tau busarok bo jispano kuduk jage tong thung jispan sajage tong thung pot khaya pon hanjak tong thung kono ya nalai pon hanjak tong thung to pon busarok buma bu pon yakari thangya nono tang handia nanang sawiman khadara ata nang kha kaise adopted child ding thangka je nang betray khlairi rekha maharaj no it was a very big betrayal ni digitoi abo nanya thanga ka abo kaise dabba ni tha opor nangi thanga ke you betrayed maharaj mane nang tini betrayal ni kaisa dabba nangi thangka I was shocked ani o khanawi ni nugui je nang thangai 1000 jana borngot langi thangka ki bahai ke sini ata Paritosh ba amai samong klamak like ani ang nije no shock ngai wan sugi nai because
tini nang o mia nang o step na we onek kotor ma step like and bubagra busuk disturb dong nang ni jen sai maya nang sawo bubagra ba nang discussion plaina ni naika ba ya ba nang decision ana ni sikang to nang salia nang nok nang khor thana sikang to nang pya ke kep no saya ni thang nok nang khor thang it like agi nok tong pro shillong khar thanga bangalore khar thanga ni ma jing tong shiwa kokrok to tabok nang thangdi nang ke mana klaya ta nang tongdi je zakha tongdi tong phano tewe shata sabiri je nang maharaj na hamjago and maharaj na nang khibi maya hanai tamni ge nang khibi klangi jo already abo kaise proof ngi thanga nang betray khlai klang ha maharaj no nang betray khlai na thanga tini nang kaisa point no bo nai paisidi you were adopted kid for maharaj nang kaisa maharaj be adopt khlai to bhaja mone hain kha bjp ya kari nang tibrama thau phaiga tibrama thau phai tibrama thani in and out jotono buji khanang buji mani ya golo tiprama thani phan bai ba tiprama thani bumung bai nang kabang ma public ni attention na kha audience ni attention na wi nang tabogo o je public na na support khanya thang ra ro nang ni logi utlangi thanga mane henge tabuk sawi manu kaisa nok malik na nok tongnan jaga rakha an example okay nok malik na nok tongnan jaga rakha na ni nok tangpru na nok ropru bonono chuki rakha cupboard rakha kabang ma sofa rakha amara gromani ya golo nang tam khlai gatini nang nok ya gari thangpru ngai o tv sofa je chuki jotono man mani nang abo ni loget langi thanga point public norok no joto jani video nai tongne rono obongi thangma nai mano tabuk dara da Paritosh ata Paritosh nini point dong ka ba nini je action ong ka abon ong thaga je nono kaisa astroy romani kaisa tongnani jaga roman jaga wo nang ajaga ni bisingo je malik nono sofa tv bed thujangnai chuki jotono romani ya golo se nang tabo nog yakar thangprung ka abon nini hini nang wan chuki nini hini no guarantee roi nang tlangi thangi pekya mane no point is clear je nang tibrama thau phaiga bara tongnai ni bagai bara tongkha bara tongmani ya golo nang tibrama thau bara tongpro chuki mankha sofa mankha tv mankha en nang tabok tibrama thani bara nok ni yagari thanga angke nang tam khlaiga je nini ajaga sofa tv man mani nang abono nin logi utlangi thanga inga abono bahike justice nai it is called injustice it is called betrayal amo kaisa ata nang wan chuki nai de amo logically kok samani siklayo ang nono dusri to samani klayo logic ni kok jodi sungnanya thanga ke nang tini sak no wan chuki nai di nang sao bukhat dukho nang kha podman liya ba podman mani ya golo phon amting choli tong ke nang o nok bara tong mani jaga o ni nok bisingo sitrang tong ke nang sak clean khlai lagda nang nok na sap khlai anga ka obviously bo sitrang tong nai jodi nang o nok tong na mu chung gong ke nang ni je no o nok no clean khlai ma tong nai taki nang cleanliness tong mara ni tei so an example saimia nang busuk jorati o example no logically want to no ang saimia public ro busuk jorati o example no logically want to no but comment khlai ka public ro je jodi ani o suk jora video no wi tong kangke amono point ang te se sapiro ata nang se samani je nang tongi mangla khani samani de tongi manlia nang thangbai kha mane nang sitra khlai klangi klang mani yaglo mani bo klangi thanga mane khogit lang kha se hinjaw abo mane sikok se hinjak siwa jaga mane kaisa baratia tong phai bara tong mani o jaga je malik mani rokno bo tlangi thanga mane bo sikok hinjak so nang bo kaisa sikok ni dolon sogi ka hani example ok klai mano mane example ni hisabong kana abono mane chini alada kogo sana thanga abo sikok no romjago but ata your decision to tabuk jorati self decision is always self decision everybody respects their own decisions nini decision nang nakha nang thangi join khlai kha nang abon yagolo nang phaisa payo nang safair na nai nong bo sauje tini kwang mo borok ano support khlai tong tini kwang mo borok ano naslai na bo tong and asuk din ang party o tong sa ano kya call si khlaya tini inga bike call khlai ka so obviously nang tini nok yakari thanga mane to obviously ni jaiti phaiti rok joton call khlai sinai joble kitam goi nok yakari thanga khlai khan nang takho khnai nang jo khon tong nang tong ka ham gis tong khale taw ni bagai khobor na nang nai ba point right khobor na to nangla nang bising tong joton snogoi tong nang ka ham goi tong ka borok la taw ni khobor na nang nai ba sai si manu ki nang bom de ke tong ngai tabong nang thang payment to obviously we sai man mo chung nen decision taw ni bagai inka nang abono sai me aje ang bising tong phar kana ke call khlaya ta kang phadarong khar phai kang ke joton call khanya start khlai kan nang abono point no koi sai me abono koi jang ne ko ya ata nang jodi ani o video nang kam ke nai tong ke wan chu ke nai ni
nung je claimani to nung claim thangka but ang je example nung mani amo nini tinini action when me the mili nung sajung one sung nadi I had been respecting you ang nono kabang ma kotor ma respect you as an elder brother, as a warrior, as a tiprasa jotadi gitino anile okata ba I'm just a social activist